Краевед, этнограф, путешественник Василий Кондараки быт крымских татар описывал так. В домашнем быту установлен следующий обычай приема пищи. Утром выпить 1 или 2 финджана кофе без хлеба, в полдень закусить кусок хлеба с каким-нибудь соленым или свежими овощами. Обедать же вечером. В большинстве случаев обед этот заключается в одном и редко в 2 блюдах, приготовленных без мяса на сладком и окисленном молоке или на овечьем сале. Мясную пищу татары считают дорогой, очень редко употребляют в деревнях. Bu meşhur ülkeşnas, yani Kırım'ı güzel bilgen adam, Kırım'da doğan, Ahmetçik'te doğan ve sonra Kefe'de yaşayan. Kırım Tatar saysak olacak çünkü o Kırım Tatarca pek güzel biliyordu, Urum olsa da. En esas bu 1868 senesi çıkargan Kırım Tatarca logatı. Ben sayganıma göre 1200 söz ve kaç yüz ibareler, cümleler getire, misal. Bundan gayrı o 10 tomluk bir ülkeşnaslıkla bağlı Kırım hakkında oçerkler çıkara Sankt Peterburg'da. Ağızdan yazıp ala. Adamlar nasıl akır dedi, bazı eşyalarga ne değil, o şekilde yazıp ala.